أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Hamdin şükürü Cera samo mare gospodare e Allahe e yaračija e stvoritele kataro havaja e puve modova su isima škarao stvoriteli yaračija Maroko amen yaratija stvorija kod din islami uputija bare blagodatija amen jedinja e tunka imani ko kalbi mukla Salavatim selami biçalaji ko maruman do peygamberi o Muhammedi aleyhi salatu vesselam lesri familia ehli beyti lesera mala o ashabia emsauma musha kola katrudinen peji ko sunyo dive ki praksa teanen o Kur'ani hem o sunneti Allahumme amin. Selamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu halalin kodini. Allah eseri izenea nastavinaja u tefsiri tali suratul al-Baqara ko pinda to ajeti Islama. Ko to Allah azza wa jalla kawakire jahar وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ Henama Allah hem keda tumenge o more ulavgjam hem tumen kurtalingjam aje faraonesere manushen o topingjam ta savgjam pa nje učargjam a tumen o dva diklem amen o quadronda qua kurkokergjam lafi nešto katarakva ajeti. Pomingjam znači lafi duj tarakva je baro ni'meti blagodati koja Allah si kavja upralo obenu Israil kada olen kurtalingja ili paspasingja taro faraonijem nesiri vojska a on olen cine va kergjam non stop mučinge maltetiringe. Pa va kergjam kaj diveano kova sine spasimo o Musa hemo narod obenu Israil sine od ovako dive, taro dive jeumul Ašura, to jest ko dive Ašurakom. A gyara bila znači ko suneti. Pomingjam, znači rodostojno predaj kada Rasul salama loki Medina, emre sila dikla e jahudijem car postineno. Pa pučao pegamberi, so postinena kala, ova postinena gdje su to dive, od dive tare Ašura, to jest dive kada o Musa emo benu Israil i ne kurtalime taro faraonim nesiri vojska. Tega no Rasul salam pa kergjao Musa i tala minge preći popašerenga, pa postinjem naredinga te postini. A va kergjao džiberšete reslu, ka postinava mi diveam leder ne bili sova kergjao te razlikujni pe taro jahudine. A onako hadisi taro je Bukatade radijallahu ta'ala ka Rasuli sallallahu alaihi wa sallam va kergjao o postiba koja kava dive ko sela je manušestaro haramija berž dive palal so kergjao. Ko sela o haramija berž dive palal o manuš so kergjao. Ama save haramija i si ihtilafi ulavena po islamska linija. Save haramija. Greto haramija, obare haramija ili pa samo tikne haramija. Opasoj tano, ostavi tano baro kotor, baro divimi, tao islamska alimija, olajta neko stavi kaj ko hadisi kad bešelo postiba koja kava dive, to jest od dive tari jeumul Ašura, ko selo haramija berž dive palalo manušu kerga, pema kava odnosini pe mislini pe ko tikne haramija, jer o manušte ko sem pelesta o bare haramija, bare gunahija, mora o manušte kereu teuba, te pereu pišmani. Na ne dosta, o manuște kerel samo šukar ameli delo, vizi teuba. Od šukara ameli delo pišinipe, kovel tut nagrada, tamam, ali o šukar ameli delo na ne te kosel obaro gunahi, obaro arami. Iako, kara kenda učenjakija, kolajta neko stav, kao lava kerena, so o šukar ameli delo kosela o gunahija, kosena o gunahija, ker alafi ketna kosena o gunahija misina ko bare haramija. Pa kara ken učenjakuja kulava kerena,
o šukar ameli, sar su tamo namazi o hađi, o lako senahem, o bare haramija. Ako su tamo najispravno, kao manuš baš o pire bare junahe akola i sile, morate pereu pišmani, to jeste kereu teuba, tenodel, oprostaru Allah azza wa jalla, na ne dovoljno samo te kereu stave šukar amelija ili pa delija. Pa nastavimo Allah azza wa jalla kate وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ a tu meno dova diklen, znači obratini pe kase vakedjam. Ako objavimo si neko vakte pegambere sonali selam. Ali kedela Allahi o manušako la živinge, jako olajtane o potomki ataro benu Israil, kola hine kasa e pegambere ali selam. Obratini pe lenge, ama kedela Allahi katar lengere potomkia angluneso sine taro lengere purane. Pa pla, o entum tenzurun, tu meno doa diklen, so diklen o kurtaliba, o spasiva, saro benu Israelčanja, spasingepe taro faraoni hemnesiri vojska. A kad to Allahi deva opis taro hali, taro stanika, taro benu Israili, tu meno doa diklen so saro Allahi, a nea učari faraone hemnesiri vojska. Tu meno doa diklen, kad te u islamska linija je svih tilaf, ki smisla na diklen tu men čačipaja doa jarkenca, to se nemi manuškova našela taro rub, omna eleva ti tirnje pepala tu dikele rube kaj tam. Omna šela. Ama tu meno doa diklen mislim pe, tu meno doa osetingen. I ne tu meno doa osjećajano tu mene. Znači, osetijenama mislim pe tu meno doa diklen. I svih tilafi. Različito mišljenje, ta islamska linija, soa kao u stvari značini, vajmtum tenzorun, tu meno doa diklen. Pa on kupama, tu meno doa diklen, ki smisla na diklen čači paja jakenca, sa o faraoni nesiri vojska učari pe pa njeja, nego na šindoj, i ne tu meno doa osjećaj, kaj so Allah palalta sloma. Dok je Allah ona kava dikle pire jakenca. Beližini pe, kao benu Israelčanja vakerge, palo so Allah kurtali saljine, neli na šindoj i kileo koja strana, o more pandilo, butlendar mule, taro farne siri strana i pasa, tega ne o benu Israelčanja, ali ko Musa, kao o Musa, nemoguće penolo faraoni temeleo. I nedeno djela šubha, na štije temeru i ne podova, naveruje, pa vakerge o Musa, molim tjere devle, te si kam amengele. Znači, te dikale, to va sigurna kaj so mulu. Po Allahi naredini emorese, o more ti izbacini te frdelo trupi od telo taro faraoni, hla i kalgjale ki površina, znači ko kipu, a ovi ne sa rek baro biko, perdo pani, se pastilomu pani ne. Pa kada ola dikle, tega ni onda veruje hemlengoro kalbiso rahatingape, to je smirisao. Pa i nenenge naredimo, palodova se ola, znači kurtaligepe na tleo more, tega ni ne ovela nege naredimo, tiranen pe paler napalal kataro tanko tar našle, to je tirinen pe ko tanko te faraonea zajedno živije, hem te keden sataro mali so isi. So faraoni ne neke da vojska pođinja palo nendo, nalela ništo peasa, pa peste ukla. Pa tega ne obenu Israelčanja, irange pe palem napalal, hem saudo ataro mali lele kedinge, hem hova obenu Israelčanja živinge je čužo hayat, je čužo džibdipa. Pa tari zahvala prema Allah, su Allah dingalen od vašu kara šužo životo te živinen, ola počminena e guruvete obožavinen. Ole si badeti tečeren. Pa lo sao ni ahmetija kola u Allahi lenge si kavgja, hem dingja, ola so kerena. Tari zahvala prema lo Allahi i ranena ne sagjarso počminena e guruve e telcojni, sad već neni tebe, olen te obožavinen.
Apomingeam sau niametia inene. Eta unai bare niametia uve supomina. Dosta odoa solen olinele naibut peigamberi atarosau umeti atarosau narodia. Naibut peigamberi alengine bichalde. Neli makeri pe kuma sabale awa lenge peigamberi ola mudarena ne akşame ve çave o duito peigamberi. Acha do bor but peigamberi alenge ale. Pa Paulo odoa Paulo sola neli kedinge o mali počinge šukarjio to te živini. Tegani ola lenge naredimo te kuven ki sveto kuv, ki pu tiranem pe tarolengere papia, care, Gobeitul Mactis, napala ki Palestina tiranem. Se o papia lengere o va jivie angledeză ce era la fi pana Gobeitul Mactis. Keda angledere, keda panda anglali ticlolo Iacubi ali selam pire potomkența Sađi ko Jusuf od ova periodio, angla teđala no Egipat kaj živingja o Jakubi? Ko Beitul Mactisa nije, ani Palestina živingja. Pa Paulo doa nili, va kergeam solela pire potomkon, pire čanen, pire umunkon, hem gelo znači ko Jusufi, ano Egipat. Hemo celo vreme doa čilokaj, ano Egipat vešta, ano Egipat živingja. Ama kanalo vela lengja kana naredimo tiranen kaj, pale na pala. Ki puv Katar lengere papia. Ova lengenare dimona pala tiranen. Ola počinge gele, ama koga ale, anodoja diz, anodoja država teva kera, to jest ko Beitul Mactis Andrei, i ne k narodu koja vikini pe E'amalik. A oni ne penđardeki, ne pravda, zulumčarija, ne bare silnikija, si kalena pirisila, znači, em zoralo narodu. Pa ova morandile te kuven ko Beitul Mactis, ama na samo gjar te avem. Ke fea hem slobodne, nego morandile te kuven sila zorja, to je staj da je kila fea pale napala e sveto puk tiranen. Hemo dolea, akva narodu e amalik, te brkineno tak, ti kalenen, su sudetani lengere puk, to este puk taro lengere papia. Pa ova, ka ova momenti, te cuvânt zoria, to jest ki prisila, te maribnaja Andrei, ola irange Musa se makerge o Musa ano late, ani puv, ki Beitul Mactis, tane manushah bud zorale, huma fedheb ente o rabbuke feqatila. Haide huma gjatu Musa hem tiro deveu, maren tu menulența, završi mentreno de butike, ko sa gotovo amen ko gotovo kava, hem Andrei ka kuva. Amen akatika beshem ka jakera. Pa tega ne Musa tari holi, olen vikinen fasikija, sar günahčari. Zavisem subhava, na ne nijek predaje. Ni daif, ni apokrifno hadis, ni izmislimo, kad nekado peygamberi da je kja ashabe se prinjala, sar, kaj tamo günahčari. Za razlika, tikeno Musa, makar jamaka, save narodoja i sile butina. Pa Musa tare holi, irani ko Allahi doa kerela ili lafi devletma, qale Rabbi, inni la emliku illa nefsi wa ahi. فافرق بيننا وبين قوم الفاسقين. Šuna kaže. Ma o Allah, mena nema vlast, na nema snaga ni takati, osim upravkor korimande, viro pravko o Haruni. Acum sudin mașcaramende, to jest mașcarmande mo prav, hem mașcaronaro do günahčarsko. Adică sar vikini e narodo, e benu Israel. Sar narodo günahčarsko. Evo dui putija, dui droma, a kalea nave alen vikingja. Dik save manušenca, butisile u Musa. Ke znači, i ne te penal, ke savko, i savki pozicija, dui droma te va kerene kajtane günahčarija. Hem samo narodu valani te ove, pa yek tamo najšukar peygamberea dobor bu eziyeti tekeri.
Čak negde penova pe care ine najbu ezjeti kerdo kad tarpiro narodu taro bilo koja je pejgamber. Magari Allah koji predaje kasnije do aka citiri naj hadisi si kod ja tema. Čak Allah avena ko Musa nanesima rodina. Rodena je Musa star dokaz. Kad bi keren nesalo kurbani bi prenosinem ko Allah, manglete janente diken işareti znako kaj tanjoj ko Allah i kabuli. Pa Allahi dingja, kada god bi Allah kurbani činen, tari havaj ili pa ki havaj te pojavili pe eksar jag, eksar znako išareti, hemodolea bi janjol pe kasoro kurbani kabuli a kasorona. Kad ne bi pojavili pe jag, palo su neko činilo kurbani, ki havaj znači aha, na njoj dola kabuli. Čak, pe janjol pe da, kada neko lenda ne sa od junahi kerelo. Bi pisinen gesine ko udara, ko te živinena, o filani, o dva junahi kergja. Ovola čak, palo so sa kalane save buča pare kergja. Eto od najpare bukja su kergje, znači so eke kelge peske peygamberen udarge, rodinge pişmanite pen. Znači rodinge pişmanite kere. Ama kada rodinge pişmanite peren, lenge to prostilope, naredimo ovela lenge te mudaren pe. Maštarpeste. Se odova ine legoro pişmanluko. Ola mange te keren teuba, ama el teuba lengiri tanya kava. Maštarpeste telenem te mudaren pe. Odoja ne lengiri teuba. Kada bine ca selendar pereu muter, bilo kaj kotelo, ki koža, morandile odova te činen, odova deo tari koža te kalen kret. Naštije samo agar te tome. Pa Allah ine palanen iskušime sebe prirodnost premalo pegamberi, ema Allah siri naredba, ine iskušime pare propisenca. Pazina, kvalitano paro propis. Perelki urini, mokraća, muterki, koža, na nedovoljno samo te tlove, nego mora se odva deo te čine. Mangja te kere te uba. Ne samo te vas ne treba staviti pene jara bo prosti. Te kere istikfari. Nego mora ti klone maškarpeste te udaren po dvajne nengeri te uba. Pa i ne iskušime pare propisenca, samo se vepiso lošno ponašicarile premalo pejgamberja, eme Allah je siri objava. Pa i ne bi čak naredimo te mudarem, a ona ek sabahi i klile, saro kamu štija, sađiko vakti duha. Leleo sabli, leleo čkurika, i klile sao. Ek polana, koji pravdi pa, em na dikle koji svoji kase. Da li neko neka se dadi, neko neka se čavo, lele ko kaska mudari, a gyarine. Pa gyare mudar gepe, znači taro vakti ke dao kam lela pušteo, džiko vakti taro duha. Sara ne neka nao kam nege kedi tola of to im diso, vakti je duha. Normal taro duha, tam rek džiko podni čak. No, celo ek sabahi mudar gepe maškar pesti. Ko kas veselo. I onda o Musa nașteavi și odată de cheu, v-ați ningea pe vastai, mă cherghea, ia Rab, ca nașalghiol obenu Israel, acua ghehari dale, acile maștar peste, che averete mudaren. Pa Allah inare dia, te acion, mișete na mudaren pe, Kabuli cherghea lengiri teuva, to jest Kabuli cherghea teuva, o colengiri so acile givde, a okolaso je dunja na tleo Allah im priminjani sar šehidija. Odajanje ne mjeri te uba. Dobro, akva, i si da se čahna ko taro priče, taro belu Israelčanja. Palim Allah tane priče, kola na ne potvrdi me ni Kur'ane, ani sunetea, pa našti, znači, niti ne girina, niti pa te veruina. Ama pominena pe Allah sar
pouka, makinende naštite gradinani samo propis. Pa nastavimo Allah azza wa jalla ko pindu jekto ajetiva kerindoj وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Nu Allah je kada Musa se sarandarakja obećanje od idolafi perjam, ispuninjam, a tu men, brate, pe baš obenu Israelčanja, kole suro odsustvo, doko Musa u telahine, korkori tu men ge zulumi kergem, a jaso e guruvelelen te obožavinen. Musa. O Musa, anav Musa, obna ne arapsko anav. Na ne arapsko anav. Enama pe Musa alaihi salam kaj o anav dobinjale, a jarso hinea čavdo zaustavimo, maškaro kaštahemo panike da si ne kilen mukloke da muklale, znači te spasinenle, pa od tanko te ačilo a jarvikin jape. A premalo doava keri pe kao Musa anav dobinja. 40 lejle. Sarandarakja. Kala sarandarakja su i pomenea că te većina ili baru kotortalo mu fesirija ta ne prenema kala sarandarakja de singepe triandarakja ta romase ko zul qide hem dešrakja ta romase ko zul hijđe. Sarandarakja. Sot svakate pojmo kada Musa se dido lafi perjam ili spuninjam sarandarakja, mislim pe kada o Musa alaihi salam leva katarpiru narodu najšukar manušen eftavar dešen. So prenjam lako ga itlile te našen kataro faraoni ko deva pegodi kozom dženejne kozom manušajne ko benu Israel kada itlile taro faraoni te našen ko deva pegodi. So akerjam. Šov šel hilad de benu Israelčanja i nekada našle. I pazi na kano Musa taro šov šel hilad. Samo je dva naroda. Birini eftavar deš najšukar manušen. Znači ko šov šel hilad ova rakša samo kobor. Eftavar dešen manušen kova nešto vredinena a jarteva kera. Pa levo Musa alaihi salam peja eftavar deš najšukar manušen taro benu Israelčanja hem džava lencar ko brego kaj ki Sinaj. Džava lencar ko brego Sinaj. Hema džikeri sarandarakja. Ama kada nakle bišarakja a ništa na desinjape. A ovo lene la so se lela nemune. O lene la te bi dobinen te prenosinlenge jelo objavake. Baš je objava djava lencar, znači eftar deš najšukar manušenca, djava ko brego Sinaj telele objava. Ama na kena biš rakja ništa na ne. Olaj ranen. O Musa, tu pa glam ti rodin do lafi. O Musa, to amen pla iznevirinjan. A kavava kerena ko? Okola je eftar deš manuša su i tane najšukar. A okola so ačilev e Harunea, so i tane bud pološna, one le guruve to božavina. Hem diker onda tumen taro samo narod ova fikela. Onaj šukar dena kritika e pegambere, a onaj mošna kere naj tom najbare gunahija, kere na širke Allah sa zarođena. Onaj mošna lele znači te obožavinen ibadeti bašo guru leseti keren. Akva solelei guruveto obožavinene mesi ibadeti keren, akva nenge šužja kerja manuš ko avekini pe samiri of šužja kerja kao. Akva pe agaj, kada nakle okva momenti taro more, kada našindoj taro faraoni, kada o more pravdjape, o benu Israelčanja kuđe, o samiri, mladi tla e Džibrile.
ko grassine. Pa ko te ta kingja preja, a kva samirin gelo pireša kajne laod ja puvili pošik. I onda soker ja palodova, ano frdinjano, ano dva starek statua sojine, taro guru, mnogo guru počminjate proizvodini zvukija. Počminja sar nestar zvukija tiklon, sar vike pište, pa ula mislinge. Kaja tja statua, taro guru, i sila duša im kaj ta njoj so. Te velika joj zaslužini laki ibadeti te keropri. Makar istalo Allah i kero alafi ki suratu Taha. Ki suratu Taha talo je njavar de šupan što džiko ajeti duj. Njavar de šupan što je njavar de šušofto, teo Allah i kero alafi, kedao sami rigdi kla i zaslaniko ko apičal do sine. Ma gelole la, ek šaka pošik, hemano doa, ano doa kipi frdinja, nu počminjati proizvodini zvukija pa klali lete obožavinen. Pa onaj šukar taro kva narodu, a onaj šukar taro šofšel hiljade, ta ne samo eftavardeš, a Allah eftavardeš širine endikea na verujnena emusase. O Musa, to amen, hovardjan, prevarigjan, ki amen alam tuja, biš ratjana kle, ništo pandana ne, tar objavo. A okola su i tane najgora, on počmine na eguruvetu božavinen. Kad tim ćemo utala kačova, Allah se ne zene, Allah te dingja snaga takati, alo duj kurke tačno otrito, ka nastavina, emari pobute dalafi, tarakva jeti, panda kakera, alo do Allah se ne zene, znači, kađa dalje. Ovim sa steku sadbori, Allah te dotune svakoj hajeri. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.